Hai korang, nama Kelvin sini ya. Hari ini saya datang ke Ajang lah. Customer ini kerja kilang. Abang, you sudah kerja kilang berapa lama? Sudah 5 tahun. 5 tahun. Okey, abang apply saya sini berapa duit? 3,000. 3,000. Saya Kelvin sini ada kasih penuh ke? Ada? Ada kasih penuh ah. Okey, abang apply 3,000, sini sudah lulus lah 3,000. Okey, abang you bila apply Mia? Kali semalam. Semalam sini 1K. Okey, semalam. Ini hari pagi sudah dapat lah. Cepat. Okey, 2K. 3K. Okey, 3K sini abang. Okey. Abang, kalau you kawan-kawan ada, abang boleh recommend lah? Boleh? Boleh ya, abang suka kerja kilang lama kan. Tapi ini video ada muka saya. Oh, tak ada. Ini solar sajalah. Oh, kalau kita mau ambil muka Mia, kita mesti mau customer dia setuju, kita perlu kasih muka lah. Kalau kita taram ya, kita biasa angkat kita sendiri Mia. Okey. Okey, korang siapa nak apply boleh cari Kelvin saya sini, tekan back below sini. Thank you Okey.